July ni somni panni sang ni le somni pali tho tran ni a international news kan han tar lang le do na ni US boruak velin min chi ne nangiang maya Donald Trump a ka chungchang te po kha kan lamit thla ve thei ome US president in than chu tura Joe Biden du lo tu an pung zela kar liam ta in rin ni khan Democrats ruai tu somthum panga chuan Joe Biden ni in hnuk dok mai se an du thu an soi heng zinga hian House of Representatives le Senator Democrats member te an tella he hiam boruak ati so sang lo thei ta lo ani Joe Biden omna party a mepui Iowa US Congress a thu te mai ba ka hian Associated Press in survey an nei atanga alandanin Democrats party mi le sa zinga zazela somruk panga percent chuan Biden hi in nuk tok turin andu nia tarlan ani he survey hian Biden chu Trump ain diknangai na jok angin tar langma se Trump chu in thana chak jok tura rin ni in buaina ma chon konga po arin tlak jok nia ngai tu an tamti tarlan ani bok Democrats party mi le sa te zinga Joe Biden rin lo na alien zela hei hi Trump nen debate an nei tuma che that lo wangte he min hulama che chual na anei fo baka akumalo tamata ka wanga in khan chu lo tura du na thom aring sot le ani Democrats party chuan Donald Trump le thei tura an rin candidate nei an du nia tarlan ni ma se COVID-19 kaya wanga Delaware a enkolmek Joe Biden ero chuan president in than chu atum lo thu hi ala soi lo thung Joe Biden hian president in khan hi chu don lo po ni se Biden thlak tu tur hi achiang lawa Vice President Kamala Harris chu candidate tan Democrats chuan an hmanga nge Augusta convention an nei ma in mini primary an nei don ti ala chiang lo Democrats party laminan party presidential candidate chungchanga buaina an nei mek lain Republican party chuan sang ni som ni pali Republican National Convention Milwaukee a Donald Trump chu an party official candidate tan an puang fel to thunga Karliam ta kar RNC hinain convention top zan an ramhuna ninga ni zana Trumpan candidate tana an rotna apom na thu acceptance speech ane chu RNC nei to a clear lo ber ni in n2 an tamber line mi makta duai somni pariat point pali in an cleara Trumpian darkar khatle minute somthum pahni chung thu asoyani Donald Trump kan soirwalin mizo te hi chuan kan lo du em verunga thina a eng tak hinge kan du chan ti te po hi shelo te po kan om mai theibok US President Louis Donald Trump chuan Republican National Convention top zan an ram huna kan tarlan ta kangin ninga ni zana khan kumin November ninga US President thanna nei tura Republican presidential candidate tana an nominate na chu apom ti kan soito kha election campaign anei na a tha tuma be ani atangin ni ruknuwa Donald Trumpian RNC top zana hian president candidate tana party nan nominate na apom na thu hi soin darkar khatle minute somthum pahni chung thu asoya kumsang kha zakwa somsari paruknuwa acceptance speech nei to a thu soi rei ber tum ni in kumsang ni som paruk khan darkar khatle minute som pangale kumsang ni som nia darkar khatle minute som chung thu alo soi to boka tun tum zet jong a khatlem nangyang mai kumsom sari pariat mi Donald Trumpian beya to chungchang soi masaberin claim te in alu khalo thleson lek lo se chuan an ma ding tur a to don lo ti na soya pathian khongai na wang chowa dun din mun thleng ani thu soibok kal khom teril ru po a khoi hle a an khotlanga in thren ran na tamlu tuk chu tuam damangai to ti soin American ani angin tumle du thu mun neya an din chu angaya chutianga an tang rual lawani chuan klusop thuai thei an ni thu a soibok America mi zongjong tan president ni tumin ka chu ani mi puichan ve tan chau ne na thei lo ti in Trump chuan a soya tumdanga athu sei thin ain atong kam chuak po anem jok bok a campaign outla pakhat dan lawa US apem lut te chungchang po soi chuak le in dan lawa Mexico tanga US lut te chu anram run tu ni in asoya sumdon nalama po chi lak dan thar asiam tur thule America First foreign policy kalpui atum thua soiboka RNC top zana athusoya hian Trumpian trumdanga abe vak thin le Democrats presidential candidate le US president nilai Joe Biden po asoi chevak lawa
current administration ti chawina soilang ani America ramro pui kan siam le ang ti in athu soi ati topa Milwaukee Wisconsin RNC top zana hian Trump anupui Melania Trump convention nei chunga avoi khatna ta na in lana kumina Donald Trump campaign nei lian thama a in lan voi khatna ani Israel lama hankal le ta ila Israel parliament Neset chuan Israel ram chunga Palestinian state dinani chuan buaina tamzok athleng don ni in Palestine ram du lo na resolution an pom Prime Minister Ruang Shauna tak Benjamin Netanyahu chuan US Congress a thu soin Washington apandona hemi mahian Israel chuan Palestinian ram din tumna chungchanga an tran mun tilang turin resolution hi an parliament an puluta an pumta ani hemi ba ka hian International Court of Justice in Israel in West Bank a opna chu a diktok emti chungchanga zona siam chan na atan resolution ni Israel chuan mang ni in angai theibok Neset chuan Jordan thanglama Palestinian ram din tumna hi apom theilawani ti in resolution a hian in ziaka West Bank le Gaza Strip chu indona awangin a chhene hle ni in a in ziak bok Israel ram chunga Palestine ram dinani chuan Israel ram le mipuite tan a hlau om theidon niatar langin Israel le Palestinian in kara buena na sajok chuakin Middle East chu tun airal muang lo zoka ada theidon niatar lanani Palestinian ram dinani chuan Hamas in thuneina an hne chuanga Israel nen indona an chok chuak le don ni in resolution a chuan antar langa Israel boruak asang lo thei lova Gaza Strip an omvereng boknen khulai khuan kan ram helai Mizoram atangpon kan ngai ven lo thei talo ani Bangladesh lam han thlur bing le ta ila Bangladesh sarkarin na alak tura zalen na sual tu chung tetana 30% hausak atum na chudu lawin Ramchung University franga zirlaiten lung oilo na anlan tir chunzom zela Police le sarkar thlop tu zirlai trangrol le nor huai hottu te inkara boina chuaka wangin mi somni pariat lion thito University zirlai tele police inkara ninga nia boina chuaka wangin Dhaka a mi som pakoi nun nan chana Ramchung hun franga thizat nena bel khomin mi somni pariat an tling to ni in tual chung chanchin bumi te chuan an tarlang liam tuar po mi za chuangan om to nia tarlan ni in heti lai hian thu nei tu te lam chuan thi le hliam za thi an la puang zar lo thungani Bangladesh a hian sarkar na zalen na sual tu chung ta tan 30% hausak du lo lan tir na hi karengo mazat boina chuak lawin kalpui ani to a ma se tun kar tho tran ni khan Dhaka University zirlai te in kara boina chuaka hemi nu hian Ramchung hun franga zirlai sarkar thlop tu le police trangro le zirlai nor huai hotu te in kara tharum thona chuak ta ani University thunei tu te chuan sarkar le mimal enkol zirna in te chu kharlai lok turin thuron an pe hi alani Bangladesh Law Minister Anisul Haq chuan nor huai hotu te chu in biak na nei pui turin Prime Minister Sheikh Hasina chuan thurona pe ti soin ani po in biak na nei turin a in pe ti soibok ma se nor huai hotu te chuan rampum huap ban huai hotan tum ti ni lai ni zan khan an puanga heminu hian Bangladesh a eptupolian Bangladesh Nationalist Party chuan banchu an thlop tian soi ve bok ningani khan banchu kalpui tumin zirlai te chuan ma an la a an mani dodal turin police le sarkar thlop tu zirlai te chuan ma la ve bokin an inkara tharum thona chuak na sa a thi zat po hi naktu kemo naktip lama te chuan tun ai hian an pung le nge arin ombok ani US President in Than nei tura Republican presidential candidate Donald Trump an a Vice President candidate tura arwat James David Vance chuan Republican National Convention RNC Milwaukee Wisconsin an nei zo tak ni lai ni zana chuan an puang chiang ta Ohio Senator J.D. Vance chuan Donald Trump chu fakin America mi te tana beiseina om chuna ni to ani ti na soya Vance ama Trump social tu langsar tak ani thina American Hitler titen Vance and Donald Trump hi alo social piep to ani ma se Donald Trump in kharkhip du na le America First policy awangin angai dani thakin a thople ta zoka conventiona athusoya Vance chuan US tana Trump mathlir chu thil olsam le thil ti thei tak si ani ti na soi
vansi kumsom thum pakomi chawlani in Mizorama chuanom se ko ran thalai pola po ala in mangzak zak theidon ani chutiang khopa thalai viak thale thiamna nei bik chu ani November in thana an chakani chuan US Chanchina Vice President ni theino pang berzinga atel theidona anupui usavansi lawyer ani a India tanga pemlut tha ani politics lama nu malian ala nei lawa mi puinol puipo in an la hriat lar lu tuklo ani bok Senator Trump khatna amang mek chauti ni in heti lai hian vice presidential candidate te hian president thanna ngong lian tak anei arin omlem lawani ni lai ni zana RNC a hian Donald Trump patunu kumsom pasari mi kai Trump point thua soive a apu nena an chanchin te ronsoin mi puila minan ngai ven lo pu ani na anga atu te mangai na le adu dan te soin America ramtana thil traber du tu le America ro puina du tu ani thu asoya atunu mewin apu chanchin arun soile taka chuan mi pui beng aver ta hle ani Bangladesh tual chung boina chua chan sarkar nalakna zalen na sual tu chung te tana zazela somthum person hausak tura high court rel na chu Bangladesh Supreme Court chuan nolin nalakna a 93% chu hausak big omlowin ati tha te chan pual turani ati Bangladesh High Court chuan thamasa khan 30% reservation siam hi pomin zirlai zinga du lowan tam hle a hun rei tak chung buaina chuakin lung oi lovin buaina punlun zongin zirlai ten chena sa hle ani thotran ni kan Dhaka University buaina chuak chu ramchung mundanga kangkain zirlai court thupek do dal tu tele zirlai sarkar lam trang le police trang rolling kara tharum thona chuak thina tual chung chanchin bu chuan buaina wanga nun na chan hi miza somli pali an tling to ni na tarlang Supreme Court hian kuata chungchanga thutluk nei nimin khan ati chuaka hi zirlai lung oi lo ten andon son dan tur hi hriatalani lo Bangladesh sarkar chuan SC in kuata chungchang angai tu don awang hian curfew puangin sipai ta chuan Dhaka khopui fangkwalin ven himna po an uluk hlea hemi baka hian kar liamta ninga ni tongkhan internet le SMS service chu anti to vekto bok ani Ukraine lam han hoi vele ta ila Ukraine President Zelensky chuan Russia in bom le drone manga abe na chanlet nan mun la jok ka theina tur long range weapons an mamo tia soi Russia hian kar ni liam ta chung khan Ukraine khopui Kyiv chu trumnga ngot drone mangina beya Ukraine air defense system chuan drone in poi akhoi ma in akap thaman ni in Ukraine sipai ta chuan an tar langa zangkhat chungin Russian drone somthum pangale cruise missile pahni an kap cheman ni in an soya heng ral thuam te hian Ukraine ramchung mun somlai abitum ni in an soibok hetiang hi thil thendan ani awangin Ukraine chuan Russia ral thuam te hi an airbase a ti chia tangai ti soin mun la jok ka theina an mamo ti a soibok Ukraine Air Force chuan Russia in ballistic missile pathum an kap chuak ti tar langin khoi mun nge an ka ti le chiat na athlengem ti ero an tar lang tel lo thung Sami region thu nei tu te chuan Sotkinsky district a Russia hian civil infrastructure an kap chia tian tar lang ve boka Russia chuan Ukraine hi missile le drone mangin abeiti ala puang lawa heti lai hian Ukraine abe ani poin civil mi te mun ma abe ngai lo ni in atar lang bok Ukraine President chuan Russia chu mun la zoka tonga ka phal turin khothang ram te chu angena Russia ka theichin an bituk hlip turin Britain chu angen bok hetiang tur hian an thian tha ram dang te po min tum turin angen boka NATO ramzinga thren khat chuan Ukraine ral thuam apek te chu Russia ram chung ka nan mana phal lawa heng zinga hian US po telin an ral thuam pek te chu Russia ram ri ka nan bak manan phal lawa Russia ram chung ka nan chuan an rem te lo burbok ani kovel mun rang kan thlir kwal chuan chanchin thar atam le a puan zo sen po ani lova le YouTube lama hian du thu sama connective man thin lo awangin content te po kan nei regular lo fo thina tuna chuan ama aya regular zoka lo let le tur te pong kan im bua sai trana trong ran te po kan han zir chho trana aran dan le amuan dan thu la te po khan subscriber dum tak tak ten in du dan te ka lo soi ula he channel hi in enai ngai tharo ro ani chuan
min lo subscribe ve sham dur khan kan ngien bok chawa in thuron kha comment lama khan lo da zel ula kan lo ngai thla in kan lo enanga a chulang zelin in siam that kan ngai na kan in siam tha zel don ani zan hun man nuam fek ule